agrada duabo boy no duabo na bo akra ha no duabo na enye dwuma because of say so bi bo bi dua e wo echi sisuanso aye de edi echi so bo dua ni duabo no e be ye dwuma e be nya nipa no e be wo nipa ho humati wo mu no e sonko ni be na wo nipa no wa fa sa di ni endi obi because so yo difo na ka say wo bo dua publica de bi ye mo dua fa camera ensi yeso ye nya okumade na say ye akwanche sa na kekata akwanche ye akwanche di ne magu fom e wo suma ase sa hu na di ku echi no ana na eti ni mu no akwa jano no wentimi a besarade serade ni ento se mi kwa jano no kire makundi ameti na break sa spirit no wentimi a break ya wo hu na eti ni mu no e ba be di umanya ba be di umachi ya mama part a dodo na friend say agrada a oda heavens way champion ano mami eyeso peni a hono di djuma okwa kubodua na nka de enim se ne wo osoro no oka osoro asem nti se nka ye Kristo ni di anka Kristo anamo na ka wutu na aso mami kubodua wanka se nyame ntia oka wanfa bible musima mu de ne mu afre nsuo a eye antoa ene ode agi nipa na obo ne dua na no na kofa nkomoba ene bi mu bisa se so mami ni eni muso ye konfo ena wa ba wonte be sakra ye ko bo asu ni na ba ye se se de wa pa wo ho achi udi nyame achi a usum nyame na afi de eye den ena udi ensuo ena ye kwa bodua ugidi a wo nyame mu ena wa hotoso a wo nyame mu no asana afi de abosum na wasan ada no wani e de akwakoda o ade wasem e kwakoda mo eye adwuma na pesa wasan koye ana dikena na still wo abosumsum edema wana se na da bi na oda daga na fo wenum ne nsem aye ba be ka ho asem eno tsen koda no ye ma me ohima me sunsun nsem no eno abonten a o kyerese nyame le ma ne kwan se onko hu ko ja na ware na update fufuro aba e wo sansem machi a ya tena se e ba de nsem mu chimu e ba be so mu ntikam ho ye ma prophet 99 akwa aba wa bra e be di nsem mu enchimu prophet mo akwa aba edu so ohima na ho ye de nyame adumbo eda Christmas prophet yanko mo ni yetiawa esi dan no bia wa fe nyame na yenim se wa pa ho chi afi abosonson ho aba be fe nyame di na nyame anamo chi o san ko friends you edigodua mani yo me da wase ne di kan na me ja platform we so na me chia yewra otumfo na me chia the COP retire Fibuachi me chia papa Tampare IGP na me mra asem so me se me nua ba mama party no do from agrada oba ya medwuma mu sebi onya medwuma de obi ene ho a nyankopon de certificate man say we do fu kuma me yakwa no kwa nya medwuma enyere ba taso we so na benya efre ne de e ba so eto obi anu kwa fa so a ana se kwa nya me fa so de e de frɛ no say obeka kwadwe ho asem na ye ma me matese obodua na de bia me se nyame som na Christopher yesom ye nti ase se Christopher pa nyame som ase a ni me bebre wo hono ma ene kwase ye ema ni o nti nyame som ase obesere Christopher because agrada duabo boy no duabo na bo akra ha no duabo na enye dwuma because of say so bi bo bi dua e wo echi sisuanso aye de edi echi so bo dua ni aduabo no e be ye adwuma e be nya nipa no ne be wo nipa ho humati wo mu no e sonko ne be na wo nipa no wa fa sa di ni endi obi because so yo difo na ka se wo bo dua publica de bi ye mo dua fa camera ensi yeso ye nya okumade na se ye akwanche sa na kekata akwanche ye akwanche di ne magu fom e wo suma ase na nipa ko no me discamo baba yi wo fe asemo da bi wa memmoame eti so ye nya okumade nya be ko di ne magu fom e wo suma ase a to yale ma nipa no ana se u target se be o ye bi atia no na so MP to chia kwa because de bi wa ye obi boni kwa na ko pachew no akọ ase wo di gosu abofom e di nsuo wa fra nsuo e wo asante ruji se o mma kokoko modu abochiri manwa mebo nsuo na wo Ghana hye so no bebe bi ha gudie wo bia na wo fra nsuo no ho no eye adwuma because nsuo ni nyina aso ye sharp eti ne wo nsuo a na so asi se wo fra okọ ekọ fra sa nsuo no
na nsuo ni ba physical na waka wa kyerɛ nsuo ni wie na down ho kɔ a sɛ nsuo no kɔ na ba so ko dane duabɔ na wo frɛ nsuo na o maybe o de na chi ne ba sai nsuo de bo dua etimi dane so di anto abo bi dua ni so hu sɛ sɛ pa ko no Ashanti region ne pa ko no ba bi agudie wo bi ano bo ne dua ye dwuma yeah okay example like ne pa no Accra ha no bo ne dua kisa ne pa ko no fi Accra ha ko outside Accra se bo otra Accra se o nam sawam dua bo e benya no ana se ne pa no ba bo dua no wa bo dua na wie no sa to mu kwan akoyɛ ade wɔ suma ase asa gudu abɔ no so e be yɛ dwuma eti sɛ ama krado eni agada issue we no o si ama krado nya asɛm wo ba be boa no ba yi ne fi hawo mu eti wo tua sɛ $10,000 edi boa no sebio wo de sika ne boa no no bi angira ho bi ena man krado na so nam ho no no betu oni agrada no yonkwe wo mutem sonko social media ntoko amuko agrada no enya seketwa omo ko agrada sa yede sesi na akoba ne se ono agrada no se odesika ma abrantie no a wobodua wachi no yebi sa agrada se eti sa adwuma agrada etoko a abrantie akwa ma na mebe atwem wacha ho kana papa ben na oye ma no ti duabɔ na obo bra abrantie no duabɔ ne wɔ ngyina so ne sɛ duabɔ na obo ne ngyina so a duabɔ enye dwuma obo sɛ abrantie ben nante na ohu ye no nam ho ye ba sɛ bɛka sɛ bia wonyɛ nokrafo emma nyakopɔn ano nyɛ nokrafo emma duabɔ na obo no apa ye bi ne sɛ ye ma me mama party ni na ba kɔsɛm kakra ni na ne nim sɛ na okom ɔyɛ komfo eno fi akom ni aba sɛ de ɔyɛ sɔfo a okanya miasem ehye nko Bible says sumi hani twaka itiko bi a wafi akom nwuma mu afri duabo nwuma mu afri sa esum nwuma na sna waba han mu esi den no bi ya wade a wosan ko wachi e de nsuo komo de dua eno ye ba mi yeru so se Bible says benkum dware ni fa na se ni fa be ye na wo se benkum hu enti se nka wadanfo mpo e na wakwa asem mu na wakwa koyi na anka hu hia se wo so de social media no so be ka e mo obi attitude the style sa fe de wo bodu enyine sete me ka to say Christopher yesu ne Kristo na yebo ne din no yenti Kristo na yebo yenti asiye os babo no kire say watalwe se na yafi so wo mienu a ma onua a wo ni bi ma ne ba ko hye eduane na ba be di sesie onua no komode no ma ne bi di onua no akọ ahokyere mu no bua no Bible says so papa mo bi a men kam obi nte o kam obi nte a nhira eni akiri ama krado wa papa wo so wa papa wo de o da betu social media say Ghana for kam wasem da bi mesremo samudin no fi sister no samudin ko foma e ma mo mpre edin ma mo ho mo nyakopon na kase ma mo din na me mo din a e ma o che din gina ma che ba so o pre din ma wo kase ho a enche na le say ma part din no an e pre ma na nya me friend e me da bi me kase nya me na friend no e de me timi enka ho asem but yen hwe tam na wo esun mu a okom ayenim say odi moti aye dwuma se wo so wa jai umoti a ekom no wo ba Kristo mu so ba Kristo mu a so be your tifo and be a genuine man of God a na so be na de man hye na on be jump public ekike mu ora dem quiet no ni nyankopom akasa within 3 days 1 week 1 month 3 months na action apie it is as e ba sana ni pa kono obetia e ka tese bi why papa ba ma bi bone na bre bi bone ana se sane pa e be nyamu mutini mu why ni bone ana why agrada sister bi bone kopa ni chawasa onu se e wo hopa so bitimi yale pa si kopa ni pa kono chew ana bra yes I be pompa mo anya djuma this am paso this okoro kopa chawasa yes eti no na nuko se agrada ba bonti ese ka odi ni megu from e wo sumase me this guy most of first come here no ya kwa kire wo sumase e de atiam
Ebina, I don't tell you yes mountain as here. Shampoo attack you no. And it was my police anti shampoo. Brademu, send to me ya kwanchira. I'm for a believer or with you. Bombay Tiano. Toya mano. Ebi so as a mammy and my bonting. I'm the Bodriano and our mamma tell me, ye be many penny name who say, now why you not see people for some man. Better than a man can have a can. God of obedience said, Mamma party there now. There be why you be a man. I be Tiana. Sumasia. Eh, they are obeying so son of Yali. Obeying so with him. Ukwa. Uko by bless why a genuine, there be why you be bonny. Kakauting. Obi abodia wa chiri oyo ba ihwe na chiri kwan what must say eti okaka wutima oba se bia me ne akada nyanse me betwin o se twena me wehu eti sa de bia me ko hu akada ko pa ne chew ukoso apa ba pesa pa me bi se tia o se wa ba dia fi mi pemu se kotobra se na ye hu adwuma ko be da chew enti me ma se nyame nipa wo ye nyame adwuma ye nipa ho adwuma Onyonko afu o jema manaka de se wo ye bibi tie le pa Eson kwan pa fa so be fun afa ye wo fo bo se bia o se midin se na reverend obofo obofo abrante bi be gira ho se obofo wi nipa so e no de ya asore ti se bebre opambo bo abrante ba se opambo onum efuru musuo ene no de ti se isamba sa o se obofo de no o chiri pa tu mu opambo so e bompa etia sa Dominic e fene Dominic opambo de no obompa etia sa Dominic no enen ohu ne ho ano sofo bia obekọ ne che bia no grudge e na ordina mo sa eti opambo de ne obompa etia boy no se no ohu ne ho ano e na ordina mo wo obofo de o chi boy ne tu mu e na chira bosom ekoyi boy no ba mi point ni say ase mi na tena mi odi for say no me see me e wale ka chema me kai be mu no we ya di tia me fisa ne o tia me no mintimi no e be yi ano wa bonti a me ro adem mo ni ma ye betu hu kwan so ma ya di atia o be tie na o pro o to ba kwa e pro ba no tia yes de boy bre bi boni ko pa ne chewansa papa yan hwe Krista yi nyina sofu yi di na chemu bonti o se se onyonko fun mo penso a hobronso e na fa nipa ne bo ne chemu ebio Kristo na yi di na chemu edien na yamfa anye no edien na yankanto ne so edien na yamfa na mfem ni wo obewuji ya kwanko bi kra kire se still an enti obewu ye no kra yegusu di sa abone no na so Kristo nya ye hwe na den na mo asofo ye di mochi ya mudi ye ko nyame nchen mudi obi fu mo kakra na ada ne duabo na ada ne no me kasa na ada ne me ye bi etia na ada ne me chiro be biatumi wo aden na Kristo na mo chi na mo di na ye nyina ye hwe muso afa Kristo na mo chi no yensu na yemfa bone no enche na je se ye bibi kire se tumi bi wo wansa kasa ne bi wo ye ni mudwa kasa na eba kontin aye de Kristo din me wo twa na go yese no do na ye ni mudwa ye hwe ohima mesi ko afase ne ni kunja wale se okọ waiting nyakopon be dan wo di kire se okọ ye onu Awurade na adwuma na wankọ jani kru a ontimi nya Awurade adwuma the ministry etimi ko na nim no eno se kasa nyame frɛ enti sa se ubeja wukuna na enti sa yes nyame frɛ enti sa kasa bi a ɔno ɔhema mɛse no apana odi tim se na mɛyɛ ɛna yɛwɔ papa ɛna bɔne ne yɛ o ma ahoro bɛ ɛnan anase mienu anamiɛnsa yɛ bɔne bi wɔ no ma nipa no ɔde ne siw so se o yɛ so na tuti bia no memma wakɔ down sa ni pasa no yen ja no se konate wo se ka kakwa wo ka Matthew 44 da kona Bible se mo mpa ma motamfo na mo hira motamfo but sa ka sa no e ka se mo odu ai te se mo mpa ma motamfo na me hira motamfo se me mpa te motamfo because motamfo no ipanyefo se ni a ode wachi ni mereka no ono aga se wa bre ete woman ka se wa bre ukogina obachiwo what must say eti nyame sum na ye sum ara se efre na ye ka ho asem no most of them enti efre na se so what efre na se yi a enya ahantan nyame frɛ wa ono de adom ne ma wa osaye den
ebre wase wo so bre ho ase na adom nya different say na tena metu we de bia me kasa say odu picture ba make ohita se nyina chiro enukre yesi metwa menu enukre eti se na oyima me so go bomb pa say yakopo so ja neku de bio san pa na wo ko boy no ewo atwa moutis no a oba say oba ka che okun say Erade Nyankopɔ se menu mienu ya setena no yem break awale no na yem hwe nkwala no na me ministry etimi gina me bisa kwashi bi se oku na nyame yi kire wo no wa nka gina Erade se Erade me kru no wo mbe na etini mu tam na wo to dwom ye singer no a be ma no eno atena no wa wo a odin apie no si be ma no honhom no ne bosom no anase ne beye no entimi anka odin ahye odin na pie ewi o sin Yakobon se yen jai it is fine what jawale mo kasa all right what me eto honhom na ti ukumu na spirit na edu ku na chi no what me break ya na papa wan kasa obeja wale na ko deliver ne kumu o se o peso ye nyame adwuma aware no esi ne kwan e ma ne ntimi nyanyame o se Yakobon se on jai wale o nyame anim se papa wo ba e pesa me sumo pesa me ye wadwuma na emom aware no aye sinti dua ma me eni ntima me kwan na me nko ja aware no nyame o ye ja bata port ne man empa bo no otini masufre no otie no e na o se me ba kono ko ja aware se de bia betinya so na be sinti dua ne nyawa hi woni mo se be ma no woda ne hu so be gu mu a ono afa moja woni ma na okay se be ma no hu betini so fan se be ma no oye aboa bi kwa na mo kwa na nusuo abegu mu nipa ono atan wa ye ohwade ye ono wawo na tam na he tie gospel musicians won and gospel musicians won omo di say asofo ansa no be tro nya medwom say obeto no o terade ne asa no de tro dwom no eto bi entimi tro dwom ma ne dwom no e be ka demu da because o de ba tro sem no emu sem na de ba bontin this I will say wo pai ba na ko bo wait Yakobon say be ma no ne wo hono no ko ja no ansa na ministry e be peja enso bisa say wo be na ti okumu ana wo be na edi okun achi sa wo na edi okun achi no ana na eti ni mu no a ko ja no wait me an bisa Erade se Erade ni eto se mi ko ja no kire ma kodi a meti na break sa spirit no wait me break ya wo na eti ni mu no e ba be di umanya ba be du mechi se mami o ye lady pastor o hwe no social media no so tene nsa na edomotibu obom pa ya kwancha ho enti se sunsun bi mpo wo pa obetimi akata ne manso ebi o se gospel artist bi ase wo to nyame ho mo to sasofo o twra o ti nyame ne ye mami ya ti nyame ne se wonya aware entro ese sofo no kira o shira aware no so no na ono de onye sofo nyame afre no se bi nyame timi sesa na adwen nyame afre no sesa na adwen wa boni timu po so be ja be ma no ja no kana sa no ye mami na ni ni memo won ka se ono na ti o nyame na ma no nyame aka hwe papa nyame ka sa na wo nyame aka hwe tie me be de mo se nyame aka be me bia ja ne yire a ada se ne yire mi rapono mabre be me bia e ja ne yire a tie ne yire anko mo adwaman a one ne yire no mo ade two ne yire onim kasa four ne yire omnamna on smale on donipa ne huni bono be ma timi jira wesu etimi ja wale ma ne yi ana se ne yire no o de bibi to a na afa ne se ha no o timi ja ne yire e ma ne yi ana se o ne yire da ho sa na wata pumpu o timi ja ne ma ne yi na wo bi da aba o tita o de mu papa na wait mi pare sister jai on ne go da ho beto no je from boom as a bomb Israel bomb be ma timi ja na wale it's omo mo yesa no nyai na so ba so ka so ja ni kunu a tie one ada se ni kunu oyi chop money wo fie two ni kunu e fa na chi e twimpra ba dwaman ska ni nyina kwa bonte mefie
on hwe ni ma on nya ta ma ne yire oba ma tima hwe sanye ma we agya ne kunu etie bia na menua ba no o hwe bia ni kunu no reti no e bia onya ta ma no sika na mafie ekwa abontin etia ne bi na ogina so de gya no ba wo ba ka Yakobon si na tam na mo wa na so fo no hira so no o boso pe ma ye wo de na ho ba na ye wo de no ene na Yakobon no na ogina hi concept Yakobon hira mo Yakobon ka mo ho odi for 99 emra so say ese yetimi kasa yenum na ye ba sisi yenum na ye ba epanyifo no ese omotam eko ese yenum no ese ye jumping tin ne ma no kwadie ma nyama dwuma mu mi phone no mabet ma fa frame susuma de bia chi usubia for the 99 okrata sem ejuma sem awale awo ni nyina for 99 so we yale na be yale no ti ase kra na we do frame ya send u picture fabra send no mame ko fa se de nyinsen de ba se we so ejuma Yakobon de hye wonsa e be o de du ababo mu ababo no ne ma enko yie no we do for 99 do picture ba o outside the country yes ade no yi frame wo 0550 so 501086 0550 501086 Christo Maya ebesashia for 99 share video no nenko Yakobon be shira prophet and the keys no egu amaya no che say wo yoba wo pamuna wo penipa wo tayi yimfram abone a jai na werim nyina ya de a etimi gu aware wo ye bema wo nya time ma wo hwe wo mba wo mpa wo yimfuntu a we mu nyina so ya de a oba ntimi gina so elija wale be de sankomu ye ni prophet ehwetwi wo so busuma ye mu comment na se no sifaje enkomu esifa wo wi a nya subscribe button so eye too much lead na notification bell no aka ho se na ya upload bia unsa ebetimi aka se ko Facebook so a e ho so ye too much lead e ho so ya na like na wa share e dia ma me das makra